teman-teman, kembali lagi di channel Adikya. Wah, lihat teman-teman, kali ini ada badut mampang yang lucu-lucu teman-teman. Bantu aku kasih susu Indomie ke mereka. Wah, kira-kira akan berubah jadi apa setelah minum susu Indomie-nya ya teman-teman. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Ayo kita mulai, let's go. Nice. You know I'm gonna get. Wah teman-teman, badut Mario Bros berubah jadi badut Mickey Mouse teman-teman.